namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course. Namhla like Gagash. Doing at the link, of course. Na pastor donation. And then from there, we are kind of Gagash. Doing at the link, of course, with his wife. Yeah, then from there, of course, that like power land. Laying at the link of level. I like a stylist. So already very sure. Endleni multiple videos la of course Gagash ka komisa kwanga ngile ka agiyazo le mata I conflict ya yena na pastor donation le anga twina ko a nga resolve wang kahle the videos already tiko kwala ka channel so enza ka of course agiyazo of course we respond ku hi side ra yona la nga fe komisa ko engara awu ku yindle a problem yeah vi bona Gagash vele avya angenela yena ni pastor donation ana hayi mani vona side ra yena ku yi ta responda na no vena xivona ku a swi tikombi na ku yi nge respond so if fika tsala this post as you can see kwala na nga fa tsala ku loko munhu a xi loviwa kunene man fo na ku nda ruketela la i ta ku ini sweswi mara as you can see kwala leswi va fika sa nga fika tsala swona kwalano. Of course, he also ended kumbe nkarhi lowa wa ti-balloon once a ni ma hleketa minkarhi leyi va ku ti-balloon na ti-van sweswi swa vabyisa and stuff like that and swa dlaya so loko fika hi cheka kona naswona ku na video clip yo karhi hi postiwe hi manager Philani hi 2022 so hi pfule ni vona ku a ku ndleka hinkwalo swo Gagash za ku it's better loko ri inani allegedly the twins a va lowu inani a vuyo n'wi teka kunene a hi twene ni vona ku ndleka hi ndla okay as you can see I shouldn't go I pass a donation I ru khongeli ru win la okay Donation nilimisaba inkwavyo ya utiba ibitera Yesu para la bayana in the name of Jesus la guys, I'm a Christian. I understand these things. I don't donation. No matter what. I understand why and Gagash are chinging. Why are I don't book balance, guys. I don't boil like more straight dive. I understand. As we've seen, now are balanced, properly balanced. So yeah, I understand. Na kumbe market ntsanana ku se hle hi cheka nyana ingena ra xikarhi nyana of course va kombera ku a pass donation ai khawulo okay khawula lava misava hinkwayo yi swi vona mashallah ku ha kona ku ha ani vona nge win ka the whole video clip of course this of course Gagash chinge swona kwala a ri ngegeni ka pastor donation unfortunately a ya hlamulanga it's a die swi vonanga or yo ka yi nga ri ku responda yeah and stuff like that okay so kana of course kuna some great news vele hi tlhela ka mhaka yaleyo of course la nsati wa Gagash a nga tshama a posta yena ni khwiri ra yena la postile loko se hi cheka guys a yi bayizisa maswona mes masati a yi ni bayiziseni because a ni twini ku khwiri lera ra ha fika lani mani kuma yena mhaka leyi in a way yo a nga se bebula kasi already loko se a fika a posta swilo leswi se a beburini vana se a va ri kona ma vona mhaka leyi so loko leswi a nga hi tsasa swilo swo kahle a ri ku kombiseni ku se a ku swa khale ku ri swa previous a nga swi tsalangi straight swi va specific ma vona mhaka a loko kombisa ku a ku ro sungula loko a ku ro sungula vhele ku ya tirhisiwa xi xi vona laha ndzi ka khwiri and stuff like that however kasi of course ra ti 19 ta March hi fike hi vona Gagash
a fika a tsala e post la nga va tsala ku the boys ta mina vo miyomo miyomo lomu ya gagaxa swi basi ku hundza na lava ku nga khale va hlamba vhele ku ha ri vona gagaxa loyi obviously n'wana general i va basini fika va posta vana va yena as you can see kwalano so nga vula tani ku congratulations to gagaxa this is a formal congratulations because the previous time a ni twi na ku ka ha ri khwiri mayikoma yena mhaka a swi nga ri clear ku vana va kona mara se lo gagaxa a hamba ndla ti-video swa ka kombisa ku vana va ri kona but mana ni nga ri xoxoxo ngopfu but as you can see kwalana swona ku himpela vana va kona so hi ta vula tani ku congratulations to him i mhaka kahle swinene mhaka swinene swa khanseka swinene swa khanseka swinene i chingerongo gagaxa malembe yo tala ngopfu ka ku hey teka ndzhati so i yimile Gaza and stuff like that so hi leswo and then of course hi tlhela ka mhaka ya leke stylist na paparilani so ku leka hi master t ni mi teka ni mi tlherisa of course eka xigaza Mondays so lo xigaza Mondays of course kha xi humerisa sweswiya va Rosa va ha ri busy va kha va enjoy le ku ve na mhaka la because kuna a video clipping of trending swinene from account ya Queen I'm sorry if ni nga ri ku hlayeni ka swona video ku yi le ku trending swinene so hi ta hi kha hi pfula ku hi vona kahle a ku ndleka yini manjeni la hi le ka xigaza Mondays of course le palms le so loko yi sungula vhele wa swona ku ya le paparilani yi khomena e mic yeah then leke rhangwana yelo a ya ku stageni loko yi ho sungula video as you can see there yeah okay I fike forse leswi a yi forse swona a yi ri sharp hi kota ku yi tlanga kahle laha okay as you have seen a hi tlheriseni kambe na ti-titles ti kona laha hi kota ku va hi hlaya kahle hi xo yi kombisa ku loko hi heta ku performa u ta ni byela a ni ri hi kha hi vulavula ku performa laha okay hi leswo yena na mufana loyi a nga rhambiwanga nano of course lowo tekateka ti-pictures hi yena olo so i fike kombisa va nga rhambiwanga so paparona i nga rhambiwanga so swi va kahle ka paparona a yi lava ku performa la stageni i kha yi nga rhambiwanga which is crazy lo a rhamboni i Rosa so ka risimu leri vhele yi featuring ka tin'wana ta tinsimu ta Rosa I think maybe swi nga va maybe swi vange confusion so a yi lava ku perform nkani swa ku in other words nga twi yeah as you've seen lo a kha ku a nga twi yena mufana loyi tlhe xi n'wi vuyela paparona a basa wa palekeri style swi ta pinda swi le palms man khikhi liya manyangazi yi ta pinda man a va careful swa xikwatini vona na that image leyo force yi nga fika yi postiwa hi Caroline la nga fatsela ku na kwala a ri ku caciweni eka ri stylist kahle kahle nyimpi ya 1000 yi nge heli magic zilo fika hi cheka laha swona ku heyi swi komba na ku paparona xi la ku n'wi napa na xibakele la so swi lava careful eka ri style swi komba na ku ala ku napiwa heyi hi leswo guys obvious paparona a ri wrong but ku kani swa ndla mi kuma ku yona a yi swi vona ku a yi wrong swa tika nyana ku advise paparolani hi leswo loko ri amukeza so ka panda kombela mi tlika subscribe as much as wa ha ri na nqondo ya ku i la ku pfuxa ka n'wina hambana na vanhu ya vo rhandza swilo hambana na vanhu ya vo rhandza swilo because vanhu ya vo rhandza swilo life ya vona yi tshama yi ri busy loko wena wa ha la hlanganisa ku la ku endla khumbi ka n'wina kumbe la ku penda yindlu or la ku va akela yindlu or la ku va rufera or whatever or la ku va borela mati whatever as long as it's related to development ya ka n'wina hambana vanhu ya valava because we loko wa ha hlengeleta mali yaleyo vona va lava ti-iPhone 16 va lava ti-frontal va lava ku nwa ti-Vev va lava ku nwa ti-Istropes week in week out ene loko wena wa balansa wa ha hlanganisa hala va ta ku jolela loko wa ha hlanganisa it's either vision ya we yafa i phusha mjolo